بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. حميم Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Bu kitap mutlak, galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين Asmanlarda ve zeminde müminler için Allah'ın kudretini gösteren hakikaten nurgun deliller var. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون Sizlerin yaratılışınlarda ve Allah ziminde takip etken canavarlarda Allah'ın kudretine cezmen işindiğin kavim için nurgun deliller var. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Gece bilen gündüzden nöbetleşip duruşu da Allah'ın buluttan, kökten yağmur yağdırıp, onun bilen rızıklandırıp ölgen zeminini terildirişi de ve şamallarının yüzlenişini özgertip duruşu da düşünüdüğün kavim için Allah'ın birlikini gösterdiğin nurgun deliller var. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Eni şula Allah'ın ayetleridir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu sana haklık bilen tilavet kılıp verimiz. Ula yani Mekke küffarları Allah'ını ve onun ayetlerini koyup qaysı sözge işinidir? ويل لكل أفاك أثيم Her bir günahkar yalgancığı vay. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم O Allah'ın ayetlerinin özüge ok berilayotganligini anlap durdu. Andın tekabburlik qilgan halda goya onu anglamagandek küfridi çiң turdu. Gumrohlikda texmu azvalaydi. Onunğa qattiq azab bilan xoş xabar bergin. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين O bizning ayetlerimizden birer narsani bilgen chaqda, ya'ni onunğa Qur'on oyatlari yetgan chaqda uni masxir qiladigan narsa qilib oladi. Ani shular har qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم Ularni aldıda cehennem kütüp durdu. Ularning erişken narsaları, yani dünyada tapkan malları ve balları ve Allah'ını koyup dost tutkan narsaları ularga hiç narsa esqatmaydı. Ular çoğun azapqa duchor bo'ladi. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Bu Kur'an onunğa işengen
ve onunla ergeçken kişiye kamil hidayettir. Rabbinin ayetlerini inkar kıyganlar en kattık azapı duçar boludu. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah'ın emri bilen denizde kimilerinin yürüyüşü için, sizlerinin Allah'ın fazlidan talep kılışınlar için, yani ticaret kılışınlar, balık tutuşunlar, deniz astıdan önçü marvayetlerini sözü verişinlar için ve Allah'a şükür kılışınlar için Allah sizlerge denizini boysundurup verdi. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah asmanlardaki ve zimindeki nesillerin hemmisini kamali fazliden sizlerge boysundurup verdi. Bunun da hakikaten kudreti ilahiyetini tefekkür kılıdığan kavim için Allah'ın kudretini ve birlikini gösterdiğin roşen deliller var. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Müminlerge aytqın ki Allah her kavminin kılmışlarına yarışa ceza berdiganlığı üçün ular Allah'ın günlerini ümit qılmaydiganlarını, yani Allah'ın azabından korkmaydigan kuffarlarının yetkizgen eziyetlerini keçirsin. Men amila salihan felinefsih ve men esâ'a fe'aleyhâ thumma ila rabbikum turcaun. Kimiki dünyada yaxşı iş qıysa, o özünün faydası üçün qılıdı. Kimiki yaman iş qıysa, o özünün ziyni üçün qılıdı. Ondan keyin Rabbinglarning dergahı qaytırlısılar. Allah yaxşılıqqa mukafat, yamanlıqqa jaza berdi. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladığa kitapni, yani Tevratni, hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Ulağı pak nesillerini rızık kılıp verdik. Ulağını zamanedeki cihan ehlidin üstün kıldık. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ulağa din işide roşen delillerini verdik. Fakat ulağa ilim, yani dininin rastlığı kat'i delille kelgenden keyinla andın ula özara haset kılışıp ixtilaf kılıştı. Rabbin hakikaten kıyamet günü ula ixtilaf kılışkan işler üstüde hüküm çıkırdı. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Andın seni biz, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, din işide roşen bir yolda kıldık. Şu yolga ergeçkin, bilmeydiganlar, yani müşriklarının nefs haişlerine ergeçmegen. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
Şübhisizki ularning gumrohligiga moslashadigan bo'lsang, ular sendan Allohning azobidan hech narsani dabi qilolmaydi. Şübhisizki dunyoda zolimlarning ba'zisiga do'stdir. Allah taqvodorlarning do'stidir. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Bu Kur'an insanlar için roşen pakitlardır, hidayettir. Ölgenden keyin terilishga jazman ishongan qavm uchun rahmatdir. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Yaman işlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni hayotlikda, momatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yaman? وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Allah osmonlarni va zaminni haqliq bilan yaratdi. Her insanning qilmishiga yarasha jazo yoki mukofot berildi. Ularga zulm qilinmaydi. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana nefsi xahişini ilah qılıp algan, Allah azdurgan, haqni bilip tuğan, Allah quluqini ve kalbini peçetlip etken ve közünü perdiligen adamni eytip bergin. Allah azdurgandan keyin onu kim hidayet qıla alaydı? Sizler bulardan vaz nasihat almamsizlar. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ula yani kıyametni inkar kıyıcılar, hayat degen fakat dünyadaki hayatımızdır. Ölümüz ve terilimiz yani tuğulumuz. Fakat zamanның ötüşü bilen yok bolumuz deydi. Ular bu hususta hiç qandaq ma'lumotga ega emas. Ular fakat gumon bilen sözleydi. بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Ulağa bizning oyatlarimiz ochiq o'qib berilsa, ularning pokit faqat agar rostchil bo'lsanglar, ota-bobolarimizni keltirib biqinglar, ya'ni terildiringlar deyishdan iborat bo'ldi. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa aytqin ki Allah sizlarni terildiraydi. Andın ecilinglar putkanda vafot qildira olaydi.
Andın şek şübhisiz kıyamet günü de sizlerni yığıdı. Lekin kişilerinin tolisi Allah'ın kudretini bilmey, kayıt terilişini inkar kıldı. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Asmanlar bilen ziminin padişahlığı Allah xastır. Kıyamet kayın boğan günde kafirler ziyan tartıdı. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Her ümmetni korkunuşның qatıqlıqıdan tızlanğan halda görsen. Her ümmet özünün namı amalığı çağırılıdı. Ulağa bugün kılmışınlarga yarışa mukafatga erişsizler yoki jazoga uchraysizlar deyildi. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Bu bizning kitabımız, yani namı amal sizlarga haq bilan so'zlaydi. Biz qilmishinglarni yozdirib turgan edik. Yani periştilerini, amellaringlarni yezib turishga buyurdik. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. İman etgan ve yaxşı işlarni qilganlarga kelsak, Rabbi ularni rahmeti dairesi kirgizdi. Bu ro'shan murodga yetishdir. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kafirlarga kelsak, ularni ayıplash yüzüden ularga mening oyatlarim sizlarga o'qib berilmadimi? Sizlar cho'ngchilik qilib, uningga iymon etishdan bosh tortinglar. Sizlar gunohga cho'mgan qavm edinglar deyildi. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Sizlarga Allah'ның va'disi haqiqatan haqdir. Qiyamette, yani qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashlikinglardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz. Faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz. Uningga biz haqiqiy ishonmaymiz dedinglar. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ahirette ularning qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ular dunyodagi chaqlarda masxir qilgan azob ularni o'rib oladi. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Ulağı deyildi. Sizlarning mush kundagi muloqotni unutganliginglarga o'xshash, bugun sizlarni unutamiz. Yani sizlarni azobga tashlab qo'yib, unutib qolgandek muomala qilamiz.
Sizlarning joyinglar davzaq bo'ladi. Sizlarga sizlarni azobdan qutqizadigan hech qanday yordamchimi bo'lmaydi. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Bu şunun uchunki sizlar Allohning oyatlarini masxir qiladigan narsa qilib oldinglar va sizlarni dunyo tirikchiligi oldi. Bugun ular davzaqdan chiqarilmaydi. Ulardan tavba qilish va ibodat qilish bilan Allohni rozi qilishmi talab qilinmaydi. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Cemi hamd sana osmonlarning Rabbi, zaminning Rabbi va olamlarning Rabbi Alloh xosdir. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Osmonlardagi va zamindagi ulug'liq Alloh xosdir. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.